दिनै हादोरारि फिलौ फोजोबस्रां सान बे सानखौ गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय बादिनो बाक्सा जिल्ला सावस्रि बिफानाबो फालिदों। दिनै हादोरारि फिलौ फोजोबस्रां सान बे सानखौ लोब्बा लानानै बाक्सा जिल्ला सावस्रि बिफानखौबो फालिनाय नुनो मोन्दों। बे सानजों लोब्बा लानानै बाक्सा जिल्लानि सदर थावनि मसलपुर जियारगुदि फरायसालियाव गथ'साफोरनो फिलौनि मुलि दौनायजों लोगोसे आदार जानायनि सिगां आखाइखौ बोरै सुनांगौ बेखौबो फरायसाफोरनि गेजेराव दिन्थिनाय नुनो मोनो। बाक्सा जिल्लायावबो 1 बोसोर बैसोनिफ्राय 19 बोसोर बैसोनि 3,06,000 गथ'फोरनो बे फिलौनि मुलिखौ दौनाय जागोन होननानै फोरमायो बाक्सा जिल्ला सावस्रि बिफाननि जयेन्ट डक्टर मनज दासआ। बे फिलौ फोजोबस्रां सानाव बाहागो लानानै बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेकेडालिन पार्टिना गथ'साफोरनो फिलौनि मुलि दौनानै बेखेवना होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो सोलोंथाइ बिफाननि आइएस भबेन देउरि, डिपिएम डिएमइ बिथांमोना। আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে NDD প্ৰগ্ৰেম নেশ্যনেল ডিৱাৰ্মিং ডে, এই নেশ্যনেল ডিৱাৰ্মিং ডে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এই দিৱসটো পালন কৰা যায়। আৰু এই দিৱসত কি কৰা যায়, 1 ইয়াৰৰ পৰা 19 ইয়াৰ্ছলৈ যিখিনি স্কুলীয়া ষ্টুডেণ্ট থাকে, অংগনবাদী আৰু স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী যি ষ্টুডেণ্ট থাকে, এই ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি ডিৱাৰ্মিং কৰা যায় যাতে তেওঁলোকে পেলুমুক্ত হ'ব পাৰে। এইটো আৰু সেইকাৰণেই অন্য আমাৰ ৰাজ্যবিলাকৰ লগতে অসমতো আমি পালন কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টতো আমি পালন কৰিব ওলাইছোঁ। আজিৰ এই দিনটোত আমাৰ ইয়াত টোটেল 3,06,000 ষ্টুডেণ্ট আছে 1 to 19 ইয়াৰ্ছ। আমি এই ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি আজিৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি খোৱা হেৰিটো সম্পূৰ্ণ কৰিম। আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ গোটেই স্কুলবিলাকতে হ'ব। আমাৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টতেই আমাৰ যিখিনি ষ্টাফ আছে, আমাৰ যিখিনি মেডিকেল ষ্টাফ আছে বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ দৰকাৰ হ'লে আশাকৰ্মী আছে, এই আটাইখিনিয়ে মিলি আমি আটাইসকল স্কুলত মিলি পেলাই আমি এই ডিৱাৰ্মিং আমি পালন কৰিম এইটো। আৰু আমি আশা কৰোঁ আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো অন্য বছৰৰ দৰে এইবাৰো ছাকচেছ হ'ব। গোটেইখিনি বেচৰকাৰী চৰকাৰী যিখিনি আছে গোটেইখিনি হ'ব। আৰু টোটেল মিলিহে আমাৰ বেচৰকাৰী চৰকাৰী মিলি হ'লেহে আমাৰ 3,06,000 ষ্টুডেণ্ট আছে। এইটো আমাৰ ম'পাপ হেৰি এটা আছে, আমি গতিকে সেইটো পিছত খুৱাই দি দিম। আকৌ এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমি যিখিনি ধৰক আজি ষ্টুডেণ্ট আজি যোৱা নাই, তেওঁতো কালি পৰহি যাব, তেতিয়া আমি খুৱাই দি দিম এইখিনি। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 93655318885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।